public gold buyback untuk kakak-kakak penyimpan emas perhiasan, kakak-kakak rumah penuh emas perhiasan, ada gelang patah, rantai putus, desain lama atau emas turun-temurun dari nenek. Jangan biarkan tersimpan tanpa nilai. Public Gold sebenarnya sedia beli semuanya. Ramai kakak-kakak tak tahu Public Gold ada skim buyback yang sangat lumayan untuk emas perhiasan. Tak kira jenama, tak kira keadaan. Emas baru, emas lama, emas lusuk, emas patah, emas pesaka. Desain lama yang dah tak dipakai, Public Gold beli semuanya berdasarkan ketulenan dan berat emas, bukan rupa. Tak kisah emas tu bentuk apa pun, nilai tetap ada. Yang lagi best, harga buyback Public Gold antara yang paling kompetitif dalam pasaran. Sebab mereka fokus kepada nilai emas sebenar, bukan upah kerja. Kalau kakak-kakak nak tukar emas lama kepada nilai tunai atau nak upgrade kepada emas pelaburan lebih padu, skim buyback ni memang memudahkan. Kalau kakak-kakak nak tahu berapa anggaran nilai emas kakak, boleh WhatsApp akak sekarang. Akak boleh bantu semak, guide dan bagi anggaran sebelum kakak buat apa-apa keputusan.